Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagezweho mu mikino. Amakuru yacu rero tuyahera hano mu ikipe ya Arsenal, aho batubwira yuko ikipe ya Arsenal yatsinze Wigan Athletic ibitego 4-0 mu mukino wa FA Cup mu cyiciro cya 4, ihita ibona itike yo kujya mu cyiciro cya 5. N'umukino wabereye kuri stade ya Emirates Stadium witabiriwe n'abafana bagera ku 59,000 n'abantu 996. Arsenal yatangiye umukino ifite imbaraga nyinshi cyane maze itsinda ibitego 4 mu minota 27 ya mbere. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Noni Madueke aho yafunguye amazamu ku munota wa 11. Igitego cya kabiri gitsindwa na Gabriel Martinelli ku munota wa 18, ndetse myugariro wa Wigan Athletic Jack Hunter yitsinze igitego ku munota wa 23. Ubundi Gabriel Jesus azatsinda igitego cya 4 ku munota wa 27. Nyuma yaho umukino wahise uba nk'urangiye kare kuko Wigan Athletic batashoboye kugaruka ngo bashe kuba batsinda ibitego cyangwa se babonemo ibyo kwishyura. Arsenal yanyuraga mu bakinnyi ba Wigan Athletic biboroheye cyane, ndetse umutoza Marco Arteta yavuze ko impamvu batsinze ari umuvuduko n'imbaraga bashyize mu ntangiriro z'uyu mukino, cyane ko yakinishije abakinnyi benshi basanzwe badahabwa umwanya. Nubwo umunyezamu wa Arsenal atabonye akazi kenshi cyane, hari aho yakuyemo imipira 2 yari kuvamo ibitego by'ikipe ya Wigan Athletic. Iyi ntsinzi yatumye Arsenal ikomeza urugendo rwo guhatanira ibikombe byinshi muri uyu mwaka. Izamenya uwo bazahura mu kindi cyiciro cya nyuma ya tombora. Noni Madueke yavuze ko abafana bafite impamvu yo kwizera ko bashobora kwegukana ibikombe, ariko bagomba gukomeza gukora cyane. Arteta nawe yishimiye uko abakinnyi bitwaye cyane mu gice cya mbere. Ku ruhande rwa Wigan Athletic, umutoza w'agateganyo yavuze ko nubwo batsinzwe yishimiye uko abakinnyi be bakomeje kurwana bahatana mu gice cya kabiri. Akaba rero ari uko byifashe hano muri iyi kipe ya Arsenal. Yes, ariko mbere yuko dukomeza, wowe utarakanda subscribe yamuneka yikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye agezweho mu mikino. Yes, amakuru yacu reka tuyakomereze hano muri ikipe ya Newcastle. Muri Newcastle rero haramuvugwamo iki? Muri Newcastle baratangira bavuga ko rutahizamu ukina ku ruhande Harvey Barnes yanze amahirwe yo gukinira ikipe y'igihugu ya Scotland, ahitamo gukomeza kugerageza amahirwe ye mu Bwongereza. Umutoza wa Scotland Steve Clarke yifuzaga cyane kumushyira mu bakinnyi azifashisha mu gikombe cy'isi, ariko Harvey Barnes ubu ufite imyaka 28 kandi ukinira Newcastle United yavuze ko ashaka kongera amahirwe yo kwitabira imikino y'igihugu cy'Ubwongereza, aho amaze gukinira rimwe gusa. Muri uyu mwaka amaze gutsinda ibitego 12, ari nabyo byatumye yigaragaza cyane. Clark umutoza wa Scotland yagize icyo abivugaho, aho yavuze ko ubu byamaze gusobanuka neza. Barnes azibanda kuri England cyangwa se ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, katazaza muri Scotland. Yongeyeho katababaye kuko umukinnyi afite uburenganzira bwo kwihitiramo, bityo Scotland ikaba igomba gukomeza indi gahunda. Nubwo benshi bemeza ko Harvey Barnes yari gufasha cyane ikipe ya Scotland kubera umuvuduko we n'ubuhanga, Scotland yamaze kwerekana ko ishobora kubaho cyangwa se ishobora gukina itamufite. Yasoje ari iya mbere mu itsinda ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi, inatsinda amakipe akomeye nka Denmark. Abasesenguzi bavuga ko nubwo yari kongera imbaraga ikipe ya Scotland, ndetse n'ubu ikaba igifite ubushobozi bwo kurenga amatsinda mu marushanwa akomeye nko mu gikombe cy'isi n'ayandi. Muri tombora ya UEFA Nations League, Scotland yisanze mu itsinda rimwe n'Ubusuwisi, Slovenia ndetse
na Macedonia ya ruguru. Clark yavuze ko ayo makipe anganya imbaraga kandi ubu imikino ikomeye. Ubu umutoza Clark ashyize imbaraga cyane ku bakinnyi bemeye gukinira Scotland cyane mbere y'umukino wa mbere w'igikombe cy'isi bazahuramo na Haiti mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena. Akaba ari uku rero byifashe hano muri iyi kipe y'igihugu ya Scotland, ahubwo bavuga kuri umukinnyi wabo uwo bita Harvey Barnes, aho bavuga bati rwose banza ugerageze aho mu Bwongereza urebe ibyo ari byo. Amakuru yacu rero tuyakomereza hano kuri rutahizamu wa Arsenal Kai Havertz, aho yagize imvune y'imitsi izatuma adakina byibura imikino iri imbere. Muri iyo mikino harimo derby ikomeye cyane bazahuramo na Tottenham Hotspur mu mpera z'uku kwezi. Kai Havertz byitezwe ko ashobora gusiba umukino bazakina na Arsenal, izakina na Brentford, umukino bazakina na Wigan Athletic ariho bakiniye nijoro, umukino bazakina na Wolverhampton Wanderers, ndetse n'umukino bazahuramo n'ikipe ya Tottenham iyi derby. Iyi mvune ije yiyongera ku zindi Arsenal yarisanganywe mu kibuga hagati ndetse n'ubusatirizi, aho Michael Merino ashobora kuzamara igihe kinini adakina nyuma yo kubagwa ikirenge. Umutoza Michael Arteta ashobora gusuzuma niba kapiteni Martin Odegaard, Bukayo Saka ndetse na Leandro Trossard bashobora kuba biteguye gukina mbere y'umukino wa Brentford. Hari kandi na Eberechi Eze ushobora gutanga ubundi buryo mu gusatira. Nubwo hari ibibazo by'imvune, Ethan Nwaneri ntazagarurwa kuko ari mu ntizanyo muri Marseille kugeza umwaka urangiye. Mu mikino iheruka Kai Havertz yafashije cyane ikipe ya Arsenal, yatsinze ibitego ndetse anatanga assist, kandi imikoranire ye na Victor Gyökeres yari yatangiye gutanga umusaruro. Ubu ngubu bivuze ko Arteta agomba kongera gutekereza ukazubaka kandi imikoranire ye na Victor Gyökeres nk'uko twari tubivuze yari yatangiye gutanga umusaruro. Ubu Arteta agomba kongera gutekereza uko azubaka ubusatirizi bwe. Ubu Arteta agomba kongera gutekereza uko azubaka ubusatirizi bwe, cyane ko imikino iri imbere amakipe akomeye harimo na derby nyinshi. Uyu mukinnyi w'imyaka 26 amaze igihe ahura n'ibibazo, ubwo ni Kai Havertz, by'imvune. Mbere yari yaravunitse ivi n'inyama zo mu kuguru cyangwa se icyo bita hamstring, ndetse zimwe zigeze no kumusaba kubagwa. Akaba ari uku rero byifashe. Ariko mbere yuko dukomeza, wowe utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye agezweho, by'umwihariko mu mikino. Amakuru yacu rero tuyakomereze hano dukomereza hano mu ikipe ya Tottenham, aho tubwira ko Tottenham Hotspur yirukanye umutoza wayo mukuru Thomas Frank nyuma y'amezi atarenga 8 ayitoza. Ibi bibaye nyuma yo gutsindwa na Newcastle United ibitego 2-1 mu mukino waranzwe n'abafana ba Tottenham bamuvugirizaga induru bamusaba kugenda. Tottenham Hotspur iri ku mwanya wa 16 muri Premier League, aho irusha amanota make amakipe ari ku murongo umanuka mu cyiciro cya kabiri. Yatsinze imikino 2 gusa muri 17 iheruka. Ubuyobozi bwavuze ko bwagerageje kumuha igihe n'ubufasha bwo kubaka ejo hazaza h'ikipe, ariko umusaruro n'imikinire bitanyuza abafana byatumye hafatwa icyemezo cyo gukora impinduka. Frank yatsinze imikino 13 muri 38 yatoje, bituma agira ijanisha ribi cyane kurusha abandi batoza bose mu mateka ya Premier League.
Mu mikino iheruka abafana bamwakiraga nabi ndetse banamuririmba indirimbo zisaba ko yirukanwa. Abasesenguzi bavuga ko wari umwuka mubi ku buryo byagorana akakomeza. Kugeza ubu biravuga ko ashobora kubanza kuza umutoza w'agateganyo kugeza shampiyona irangiye. Tottenham Hotspur iracyari mu marushanwa ya Champions League ariko yamaze gusezererwa mu gikombe cy'igihugu. Umutoza uzamusimbura azahita ahura n'imikino ikomeye harimo na derby bazahuramo na Arsenal. Kuva Mauricio Pochettino yava muri iyi kipe 2019, Tottenham Hotspur igiye gushaka umutoza wa gatandatu uhoraho mu myaka 7. Iki kigaragaza ko iki ari ikibazo gikomeye cyane cy'imiyoborere muri iyi kipe ya Tottenham Hotspur. Yes, rero akaba ari aha dusoreje amakuru yacu, ariko mbere yuko dusoza ubu utarakanda subscribe ukande like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye kandi agezweho mu mikino. Mukomeze muri gira ibihe byiza, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu, turabakunda mwese neza cyane.